Kubor nakaslem jong unongsan hima. Arngut kirang ba snong gibahap hapo karat karpati kila syak hot juba bhakmat usim kahima melem dakabakenno baki bat ekakerdan rang ba snong bat ki dai ruah kaju kapor ki khot seng bhalang ya gane ke jing syak hot kita ki arngut kirang ba snong gibakin thum ya uba bilarios rongpej rang ba snong ko sakaj bat uba joram hansi rang ba snong ke kamar kala poi tiap hakiskor ki nong elam ke Confederation of Riboy People ki baralet senran lang ye ki arngut ki rang ba snong hak khanre tari ko jemang arajar arpulai syak jaka tari kamus em ka hima melem ha mau khar shlong haba keren jikilat pathai khubor hadin baradap ya keren penbet bat ki bor sensar ke hima melem uba bandari renta thiang presiden jongka seng uli athu bakam shim ladon ke ba persya ye ke jinglong rang ba snong ki khot ke seng bhalang Henry kadai tang namar ke jingkut no ke sernot rang ba snong ke bahapan pentemai no iki doler lingba ki dor bar snong Henry ke jing ujor tu nong elam ule athu bakalawan lingba u acting sim karat karpati ku munong ujor bat uba klempo yala de syakate ke jaka tarekam usim bat uba bandari ula kentu jor yu usim ban tuklar ki kam thormor jongki wai pat ki raj ki bakenthum ya karat marwet kabakis emrat ki ailat ki barjela banyo thet jaka tang na kabenta ka jingmentoy jongki shimen kai padi urang pas nong ba syakot ko ka himam lim seng ban penpau kumne hakmat di media ba ada seng lengo shisha ka jingkhot jong ka himau sim lim tang na kadau bangalong dukot hapo ka HDM kata kapor ren aba layakran hapo ka office usim pade kampoi e sakui kalong ba pen lengo yangi kirong bachnong ki ba syakot akan negasi kalong ba u acting sim u badai banwan kum uwi na ki komplainan om syamla bandon na katagasi tiang akan tu bat kapat di ba de ban khot ka general meeting kham tam yangi ki khun samla kenang bandio ban nyetir sani ka ba de bat ki issue bat ki kam ba per jukarai kumbaga nongut kirang ba syakot armon na kasnong ayu syakai bat kamar kini ki ha papo karai so na kalyang ka Confederation of Riboy People yawan mentang ni aku office melim kamdan kena basniu andai idon ki dikot juga seng jugi diberi ki income juga seng andai aku garaj kan arpati wadai ru kirang basnam dan ke city one of same dikot ya kajing pendai jing duna andai adin pengilawan ang ni pat mentang nakalang jungi kum kaseng kamdan ni hi babakala dan rai hoi kedan kita ga jingkut ke sernat haban renew dan baju banba de rai benong ba kita ki bolong seng bahalang ba kimlong kimpit banbat kam banba snong de ka bomla ban pediang ka bomla hiru bonlong wan nakaleng di menteri jong se melem ro laong hi bakaan kamdal kata dan rai kedai bitang ga jing sutu jumut banba nakaleng jungi kum kaseng isno ban karpat jur kan yang kini kisi imrat di badan nak tem dari boy reja kejungi ba semua bah wat penmi kumi kini ke kam berit beria pendai akaraj lejong jura sedu sene 10 por kai ingi 10 por kai git khot jong seng baniawan sene dan ga bomdan nongrem ke ba ngiwan mentang ni tengah kerpat kan kisi imrat tu semua bah bakin pendai hi mo akaraj lejong kam berit beria khantam maka riboy gini ka langsung he rekirat di babon dan rei ngakerpat ban ye kisim raj lomba khamtam stage kana ka para piling kata tengah kata ko jing ai jaka ye kibar jela angte kepala ima ban yengi gumbinung teri sang balang tengah kerpat ru ye hima jung sim lem bapin tuklar lem talor bede betigirat tem raj marwet kerpat jor ye kene bapin simkya nagleng ga hima jung sim lem bapin pet bai gede jingyo tit jaka jom kibai pat gizat rew bomdai ki khasi tang kine kishwon isukwa pentik sai kimbian baga jingwan ni piom baga don kacing lani kacing objek bandong ramba snong ki seng bhalang hakanu pemenu ba ai kane ka don ga jing objek ngatrai kidai ki objek ye kane jing long ba snong jong ki seng bhalang kidai nang tai na simraj ki karaj ayu raj kharpati nak tegarai karpati ki objek ten ren dang nilai wan padang ni dan ye mla mo ban khang ki nong tre sang balang ban long rang ba snong abo pai ba ujet le ba
jet mano mano andre la jet hidup pai ba te kemudian ka an ke balak ban khang gitu